keras. Selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita hatani nebata naga beri gapan sigano pari bata bani panorang sogoton. Pasada hita uhurta martonggo hita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na marhabang sa negeri atas. Puji-pujian apa terima kasih isombah pun uhur nami hubamu. Marhitehon ni idop ni hurmu. Lambin itandai hanami tongon bagal ni pagkaholongi mo huban nami. Alanay marhite hatamu na siyol ijalohan nami bani panurang suguton. Patugo dyan na patutap kam uhur pikiran sunay agi hapor sayon nami. Kasi tongtong ibagas malas ni hur na humbamuhan nami. Mandalani kuluh nami sigano pari sa ganjang niyariyon. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalama nami rapa kontong nami yon. Amen. Bapenang kurinalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hatani nebata nagabirigapan sigano pari bata bani panorang sugot niyariyon. Ayma hari Rabu tanggal 24 November 2021 tersurat bani buku Pesalmen bindu 135 ayat 14 nama katahon tongon ipitori Jehovah do bangsani marulakulakan do uhurni dopak cuak ni. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bangsa na bagal ay bangsa na tetap mardingat bani sejarah ni. Artinya ay boy marlajar kumbani panorang na dop salpu. Sonaha ne bata manugu-nugu sada bangsa. Sonaha manugu-nugu rosi paluahkon humbani musuh-musuh ni. Totu pelajaran na maharga aima napatubuhkon puji-pujian apa malas niuhu. Aima na binagihon ni perpasalmen maritekon ni bindu 135 ayat 14 on. Bahasa malas nihur rosi guguh ni bangsa Israel ibagas na mandalani guluh ni sigano pari na perlobe sahali perpasalmen makatahon haganupan na ialami na idopakon rosu na idaihon bangsa Israel bani perguluhan ni ay mahalani pamitorion ni Jehovah dopak bangsa ni. Artinya ay perpasalmen siol makatahon bahasa goluh apa malas nihur rosi haluahon na idage na nijalo rosi na ialami bangsa Israel bani panorang perguluhan ni aima halani pamitorion ni naibata jana maningon dohoma bui ibida bahasa pamitorion ni naibata ay terjadi lang pita sahali tumang tapi agepe bangsa Israel gati tumang manlembang humbani harosun ni naibata manlembang humbani hata ni naibata tapi tetap do marulakulakan uhur ni naibata dopak bangsa ni ay martujuan martujuan ay ma ase tetap hajongjongan ni bangsa ni ay bani pamilihon ni naibata lang ongga marubah rosi sadoka ni dokari pardete hita bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus sonay mahape jingis ni ranggian ni nebata lahu manugunugu rosi manukol-nukoli apa pature-turehon perguluhan ni bangsa Israel bani panorang perguluhan ni Sidea natotu sonay mahumani hita ibagas guluta nuan na idopak kon hita ibagas perguluhan ta sigano pari maningon barani do hita sohon parpasalmen mangida rosi mangakui ilobe-lobe ni nebata bahasa gulutan nuan aima buah ni pamitorion ni nebata ayanggo isigati do sada-sada Ambagas uhurta
ibagas pikiranta, ibagas horjata, ibagas pargulmitonta, jana ibagas haganupan parguluhanta si ganupari. Ratene jupah ninia baitado dosa ibagas parguluhanta. Nah, totu asiboy hapinihita das kubani panorang on manjalohon haguluhan na humbani na bata ay mapita halani pamitorion na humbani na bata ay maase anggo ihap konhita jana ihatenger konhita bahasa guluh tanuanon hosah na ijalo hitanuanon ay magbuah ni pamitorion ni na bata totu maningon do hapeni lambin ipuji jana ipasangap hita ne bata marhitehon ni golu sona agi gugohta jana anggo lambin ihapkon hita matongon bahasa pamiturun ni bata ay terjadi lang pita sahali tapi marulakulakan berarti sasitong ni ise do bagalan holong ni dopak ise do majelas bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bagalando holong ni bata hubata jolma pardosaon tujuan ni bata tujuan ni bata holong ni ay sedo mambahin hita ase bangsa na manginjeng sedo ase gabe bangsa na manja tapi ase marhitekun ni holong ni bata na bagal ay lambing marguguh mahumani hita lahu makorjahon akan adop tinutapkon ni bata marhitehon ni hata sonay age titahni ay maase maningon do totap isa dari hita hajongjongan ta idunyon selaku halak simalungon ay ma sebagai bangsa ni bata jana sebagai juak-juak ni nebata dua status on sekaligus ibere nebata hubata halak simalungun totu anggo selaku bangsa ni bata totu maningon patuduh kononta maningon saksi hononta do marhitihon ni hasadaonta selaku sada bangsa ni bata maningon do saksi hononta habagalon ni bata marhitihon ni parguluhanta jana selaku juak-juak ni bata maningon do pakyonta golukta nadong bata rosi haganupan pargulmiton ni golukta selaku hajong-jonganta ilobe-lobe ni bata gabe cuak-cuak ni bata maningon totap do hita mangidangi ni bata sedo mangidangi dunia on asepurine pe hita manggolo i dunia on tapi tujuanta horjatta pangidangionta aima mangidangi nai bata asi ando harma saganjang niarion ahape profesita ahape nani horjaonta didah kita ma selaku juak-juak ngine batado kita makorjahon ganuk korjata si ganupari say merbuah matongon sonai ibagas golukta amen martonggo mahita terima kasih may sombah pun uhur nami hubamu Bapa bani diar nilayakmu nadop menetapkan hanami gabe bangsamu sonai dohoma sekaligus gabe cuak-cuakmu halanya Bapa ajari hamma hanami ase selaku bangsamu selaku cuak-cuakmu lambit ipataridah kon hanami tongon buah ni pangarapan apa porsayon nami marhitehon ni horja nama deyar bani ganupan parguluhan nami si ganupari ibagas goran nakmutun Yesus Kristuhan nami colama nami rapakon tonggo namion amen hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata Bapa apa persoran ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen ora subat taganupan bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sarundohar matongon bani na saganjang niarion tetap ma marguguh kita ibagas guguh apa pangurupion na humbani Tuhan na batata. Shalom.